Air Force okurabaho yasinga timu y'enkambi ya kana okuruga guru ahagoro nkaga hari 14 omuzano gwa quarter finals ogwazanwa mu kasheshe kerizoba ahachai Airfield omura Makenke. Hat Air Force neyo kuritana timu y'enkambi ya kashato kuruga Moroto naye yashohoza babire bine chikopo abenkambi yo kubanza kuruga Kachiri ahagora na nina aharyabiro nishatu. Timu eze kwashidewamo ngata div tubera mune omara Aisha tubera ne winner shooter bigambone bakwatira wamu ngabakolensewe baddawamu nebatera mu speed era nebaza mukama kutuuka wano kubanga badde sisuubira kutuuka kukota final ino gye tuliko tuvuddeko lwa nsonga nti abaana bange badde sibategefu okutuuka wano. Yo timu ya Bombo General Headquarters nayo yayoreka man minjo kuzo mu semifinals bari kugutera timu ya Felda Terare ahagoro nkaga na 8 haryabiro na 8 kandi abani bija kuritana timu ya Military Police okuruga Machindye eyarabaho bwa nyuma yo kushohoza eya Mountain Division kuruga Kasese ahagora 3 harya 2 Kisuubira okuba ekyange okusinziira ku budde bwe natwala nga nkokinga abaana ate abaana bange si babi era mbalinamu obwesige tusobola okukikola ki tusobola okukitwala ekikopo kino. Zokota final ezompira gwebijere nazo nezo kuzanwa nyenchakare Air Force eri kuritana General Headquarters kuruga Bombo ahachai Umoja First Division einaba Engineering ahachai Ntare kandi ahashaha mwenda zihangwe Mountain Division neriitana Military Police rero Felda Terare ekwatana na Marines Brigade. Semifinals ezo muzano go kubaka nezo kubaho nyenchakare kandi zo za finals nezije kuzanwa ahizo baryo rwa kabiri obwe Empaka zarahendere Ndoram Edwin ahabwa TV West Agacencwire.